Halo Sobat Maya, hari ini kita jalan-jalan ke Kembang Langit Park Forest di daerah Batam. Jadi tadi kita mulai dari Semarang jam 9 sampai sini jam 1. Kita lewat via Sukorejo, jadi jalannya agak muter-muter. Mau tahu keseruan kita? Yuk ikutin yuk. Ya guys, kita sudah masuk ke lokasi. Tadi kita sudah jalan di Jembatan Gantung. Sekarang saya sama Verel. Halo Verel, kamu kelas berapa? Kelas 3. Tadi gimana sensasinya naik Jembatan Gantung? Ya, 10. Goyang-goyang ya? Tapi asik. Asik. Jadi ini tempat rekomendasi banget buat kalian yang mau seru-seruan di sekitar hutan pinus. Dadah! You know me the best, you know what's in your head, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing, I'll be getting hurt so I don't. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it wasn't now. It's after hitting that falling is saving. Why is this too soon? Falling is saving. Why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you to stay? Why is it so confusing? If you know me the best, you know what's in your head, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing, I'll be getting hurt so I don't judge. Now here we are staring at the ceiling. Perjalanan pulang kita kehujanan, naik-naik juga nih, lumayan membutuhkan stamina. Stamina ekstra nih, jalannya lambe-lambe nih. Why am I
atur nafas karena obesitas. Kita pulang trekkingnya naik ya, saya tetap semangat teman. Halo semuanya, dari ini kita sudah putar-putar dari Semarang terus ke Batam. Kita sudah kembali lagi. Ini kita sekarang di daerah Manyaran makan bebek goreng mangi. Ini menurutku sama suami bebek goreng yang paling enak di Semarang, karena kita coba beberapa roti goreng yang sudah di kota Semarang, ini yang paling recommended itu dia. Jadi kita akhiri sampai hari ini. Sampai malam ini ketemu di episode yang lain. Oke, tetap semangat sobat Maya.